malutere a matle le batho ka moka ba kwa go lentšu le bolelago le bona. Ke rata go shera le lena mosong wa letšatši molaetša wa Lamorena wa bone morago ga Pentekoste o re o hwetša go pukung ya Baroma kgaolo ke ya botshelela. Yona re bala go tloga temaneng ya 12 go iša go 23. Ke tlo e tsopola fela ka baka la nako ke tse molaetša wa ka mo kgaolong ya 17 le 18. Wona o balega ka tsela ye o re Modimo a lebogwe he lena ba lebego le le balata le le ba bakwago ka dipelo mohuta wo wa thuto ya Modimo a le kgafetšwe go yona, le ba ba hunolotšwego sebeng le balata ba toko. Amen. Ke lona lentšu la Modimo re a rapela. Modimo wa magodimong segofatša lentšu le la gago mo sebakeng se le ye le dire se o le romelago sona. Amen. Kgaogelo ya morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo le go kopana le moya o mokgethwa a di be le lena bao ba theeleditšego go tloga bjale le go ya go sa felego. Amen. Ke rata go bolela le lena mo mosong wa letšatši ka mantswe a kgomotšo a re a hwetšago mo pukung ye ya Baroma kgaolo ya botshelela. Ona a bolela le rena gore re hlabele morena sefela seo o ka bego o se tseba, goba o tlhabele morena sefela se sefya seo o tla itlhamelang sona gore o tle o leboge Modimo wa gago. Gobane seemo sa rena sa pele, seemo seo re bego re le mo go sona pele re amogela morena le mophološi wa rena Jesu Kriste, se a fetolwa. We are being transformed, we are being changed. Ka thuto yeo Modimo a re file go yona, thuto ya sefapano, thuto ya morwa wa gagwe, thuto ya topollo ya rena re lekolola ke yena morwa wa gagwe. A Modimo a lebogwe, a Modimo a lebogwe. Mo go Matthew 10:40 re kwa mantswe a rego he o amogetše Kriste o amogetše e a moromilego, go ra gore o amogetše Modimo. E khomotše ka gore ge o amogetše Modimo ka tsela ye o amogetšwe molokong wa bakreste. You have been adopted into the family of Christ. Pesalomong ya 18 temaneng ya 18 re kwa mantswe a rego gobane dikotsi tsa rena ke tsa Modimo, mme mong wa rena wa kgoši ya rena ke yena morena. E komotše ka gore ditapišego tsa morena, ditapišego tse o lego mo go tsona morena wa di tseba, o teng ka gare ga tsona, gape le yena ke tša gagwe. O na le wena mo ditapišegong tse. Botshepi bja maatla, the magnificent strength ya Modimo, a tlo bonwa ke wena gobane o adoptilwe o le ngwana wa Modimo. Amen. But thank God that although you used to be slaves of sin, you obeyed from the heart that pattern of teaching to which you were handed over. And you, having been set free from sin, you have been enslaved to righteousness. Amen. Modimo a leboge e a ratile go pele mola re sale ba dira dibe. A re romela ba apostolo ba re rerela ebankedi ya bophelo. A re romela ba profeta ba bolela ka tše di tlo go direga mehleng ya bjale, mehleng ya go tla ga morena le mophološi wa rena Jesu Kriste mo lefaseng. Ra ba kwa ra dumela ebankedi, ra dumela Kriste le ge re sa mmone. Mo go Johane re kwa mantswe a rego he Kriste a tsogile bakgong, a ipona tša go barutiwa ba gagwe Tomase a se gona. He ba botša Tomase gore ba bone morena, yena a re he ke sešo ka bona.
he ke sešo ka bona mapadi a dimapolo diatleng tša gagwe ka iša monwana mo mabading a dimapolo ka iša seatla lehlakoreng la gagwe nka seke ka dumela. Eupša mo mosong wa lekgono nna ke rata go bolela le wena ke re wa lehlogonolo wena gobane o dumetše o sa bona. Seemo sa rena sa pele e be le seemo sa go hlankela sebe. That is our former state. Gomme Modimo today ka go amogela ga rena Jesu Kriste morwa wa gagwe o fetola maemo ao re bego re le mona pele. Seemo sa bolata, re sa rate botse, re phegelela bobe, re bušwa ke dikganyogo tša nama, re le ba go fokola nameng ya rena, re neetše ditho tša rena go hlankela ditšhila le bokgopo. Eupša mantswe a Modimo mo pukung ya Matthew 10:39 a re, ya ikhweletšago bophelo bja gagwe o tlo bo timetša, ya timelelwago ke bjona ka baka laka o tlo bo hwetša. Nna le wena bophelo bja nna re tlo bo hwetša gobane re amogetše Kriste Jesu. Re amogetše Kriste Jesu gomme wa re fetola, wa re transforma. We are being formed into new beings. Re ba dibopša tše difša mo pele ga Modimo. Tša seemo sa rena sa pele di fetile. A go lebogwe Modimo, a go lebogwe Modimo, gobane bjale mo nakong ye re lego mo go yona seemo sa rena sa bjanong, our present state, ke sa go hlankela Modimo. Amen. Re hlankela Modimo mo nakong ya bjale. Modimo o na le rena ka nako tsotlhe gobane re amogetše morwa wa gagwe Kriste. Neelang ditho tša lena go hlankela toko le khethego. Mebele ya lena ke tempele ya Modimo, tempele ya moya o mokgethwa. Dienywa tša lena di iša khethegong. Pheletšo ya dienywa tše ke bophelo bjo bo sa felego. Bophelo bjo bo sa felego ke neo ya Modimo. The gift of God is everlasting life. Bophelo bjo bo sa felego a Modimo a leboge. He o kwala lentswe la ka mo mosong wa letšatši, tlolela godimo ka lethabo gobane Modimo o phethagatša ditshepišo tša gagwe ka bophelo bja gago. O fedišitše bolata bja sebe bophelong bja gago. O go rometše pholoso ya gagwe e le go Jesu Kriste. Amogela pholoso ye. Amogela pholoso ya gagwe. Pholoso yeo e re fetolago tšohle. Gomme tšohle tše Kriste a di phethagaditše thabeng ya Golgotha. Pholoso ya gagwe, pholoso ya Modimo ke ya go fediša sebe mo maphelong a rena le gore nna le wena re boelane le yena. Kriste ge a le thabeng ya Golgotha o phethagatša tšohle mola a di feditše, o re go phethegile, it is finished. Re neela moya gore nna le wena re tle re phele. Kriste o hwile gore nna le wena re tle re phele. Rena ba ba mo dumetšego le gono re ba pholoswa ba Modimo ka Kriste Jesu. Re amogetšwe molokong wa Kriste. Modimo wa go rata, Modimo wa go velua, o bona boleng bo bo lego mo go wena. Ke ka mo a go neilego morwa wa gagwe. Morwa o wa Modimo ke eng mo go wena mo mosong wa letšatši? Iputsise gore Kriste Jesu mo bophelong bja gago ke eng? Bolata bja sebe bo sentswe. Bolata bja sebe bo fedišitšwe. He o rata go senya bolata bja sebe, wena o kwa go lentswe la ka mo mosong wa letšatši. Amogela Kriste Jesu. Dumela Kriste Jesu. Gomme bolata bja sebe bo tla senywa mo bophelong bja gagwe. Gwa tsena bolata ba Modimo, bolata ba go latela Modimo ka Kriste Jesu. Tsela ya gago ya go tšwa sebeng
ke Kreste Jesu. Ga gona e nngwe tsela ke tee fela. Amogela Kreste Jesu gore bolata bja sebe bo tle bo tloswe mo bophelong bja gago. Ke yona mantswe a mabedi a mararo a ke ratang gore ke o sherela ona mo mosong wa letšatši ka baka la nako le tsona dilo tseo re di šomišago bjale go bolela le lena re sa bonane le le kgole le rena. Eupša dilo tše tša makgowa di a re batametša re be kgaufi le lena re kgone go le sherela seo re nago le sona. Fediša bolata bja sebe bophelong bja gago. Amogela Kreste Jesu gomme your former state se fetoge gomme o be mo stateng sa go tlhankela bolata bja modimo. Amen. Re a rapela, re a go leboga modimo o maatla ka moka, seemo se sefja seo o re file go sona, seemo sa go go tlhankela modimo o maatla ka moka ka Jesu Kriste. Re a go leboga, re a go leboga ge o sentše goba o tlositše seemo sa rena sa pele. Re go leboga ka Kriste Jesu ge o fetola tšohle maphelong a rena. Re a go leboga modimo o maatla ka phološo ya gago e lego mo go Kriste Jesu. Amen.